Jedan Novosađanin nedavno je napravio Novi Sad u video igrici Omnibus Simulator 2, kojim se simulira vožnja autobusa iz svih krajeva sveta i odnedavno vozi kroz Novi Sad linijama plavih autobusa. Više o toj igrici i njenom novosadskom dodatku ispričat će nam naša reporterka Sanja Kosović. Sanja, da li si imala priliku da doživiš to iskustvo vozača autobusa? Nažalost, nisam imala priliku još da preuzmem igricu i da je igram, ali jesam pre ovog uključenja upalila gameplay da vidim kako to izgleda i mogu da kažem da sam gledala baš ovu lokaciju na kojoj se upravo nalazim u tom 3D digitalnom svetu. Dakle, u pitanju inače Omnibus Simulator 2, igrica iz Nemačke koja je nastala 2013. godine, u kojoj se inače simulira vožnja autobusa prigradskih i gradskih linija iz gradova širom celog sveta. Naš sugrađanin je napravio novosadsku ekstenziju, dakle 3D mapu, vrlo realističnu Novog Sada, gde sada, eto, nedavno mogu ljudi da se provozuju gradskim autobusama novosadskih linija. Ja o tome pričam sa kreatorom ove igrice, Branislavom Miljkovićem. Dobar dan i hvala što govorite za N1 televiziju. Dobar dan, dobar dan. Pre svega, eto, kako je došlo do toga da napravite ovu ekstenziju i tu 3D mapu Novog Sada? Jeste, priča je počela još 2013-2014. godine. Probao sam da nađem neke domaće gradove, domaće linije koje bi mogao da provozim u tom momentu. Kako ničega nije bilo, rešio sam da to odradim sam. U početku interesantna je priča da bila mi je želja jednostavno da postavim samo jednu trasu puta gde neće biti ničega sa strane, da mogu jednostavno provezem tu i tu liniju i da ja to zamislim kako izgleda. Međutim, kasnije sam počeo da širim, da pravim 3D objekte, da modeliram, da bi na kraju došao do toga da bukvalno ceo grad može, odnosno mora da se uradi u 3D prikazu kako bi onaj ko vozi tu liniju mogao da prepozna gde se trenutno nalazi. Eto, šta igrači mogu da vide u samoj igrici i šta mogu da rade unutar nje? To zapravo izgleda kako se kaže, kako izgleda vožnja gradskog autobusa, kako izgleda jedan radni dan vozača gradskog autobusa. Sve što njega može da zadesi tokom dana može i samog korisnika video igre. To su, znači, vremenski uslovi koji se prenose u realnom vremenu, čitavajući realne podatke sa obližnjih aerodroma. Vremenski uslovi u vidu magla, kiša, sneg, sve ono što zapravo se dešava, vrućine, hladnoće, naplata karata u dinarima, po realnim cenama, srpski jezik govore putnici, tako da sve kako izgleda radni dan vozača, tako izgleda i sama video igra. Koji su sve delovi Novog Sada pokriveni i na koje ste sve detalje obraćali pažnju dok ste pravili, evo sad ste i pomenuli dinare? Jeste. U početku je to krenulo tako da samo ključni objekti, odnosno oni ključni objekti u gradu koji su prepoznatljivi moraju da se odrade. Da bi došlo do toga da tokom vožnje korisnik mora da vidi i ovu kantu, banderu, zgradu, objekat, drvo da bude na svom mestu, sve je to mora da bude preneseno verno. Koristio sam za to Google Street View, koji je još iz 2013. godine, znači kako sam zatekao u tom momentu na Street View, to sam primenio. Ono što nije bilo ažurirano, morao sam da izađem da fotografišem, da vidim kako izgleda uživo trenutno i onda bi se vratio i to ponovo preneo u samu igru. Ono što je meni najzanimljivije jeste da vi ste po struci inače pravnik, dakle profesionalno niste inače kreator video igrica. Šta ste vi sve morali da savladate, kako ste vi uopšte sve ovo savladali, koliko je to bilo izazova? Kada sam počeo da vozim, odnosno da koristim to, još uvek sam bio tada na studijama. Posle 3-4 godine mapa je bila, da kažem, u mnogo lošijem stanju nego što je sada. Ne može to se poredi sa sadašnjim zdanjem, da bi kroz 3 godine rada bila potpuno izbrisana sa računara i kreće sve iz početka. Tada sam morao da naučim 3D modelovanje, da naučim Photoshop, obradu fotografije i slika, kako bi tu teksturu koju sam fotografisao i koju sam preuzeo sa Street View mogao da zalepim na taj objekat koji pravim, tako da bi to moglo da se dočara što bolje. Jeste u kontaktu sa JGSP-om, šta oni kažu na to da postoje njihovi plavi autobusi u digitalnom svetu? Iskreno da kažem, ja sam se iznenadio, jeste. Ja sam pisao JGSP-u, bilo je nekih pokušaja pisanja beogradskom prevozu na koje nismo dobili odgovore. Nije mi ništa, poslao sam poruku, e-mail JGSP-u i oni se javljaju posle nekoliko dana i kažu pa gde ste u Branislave, mi pokušavamo da dođemo do vas već koliko dugo i izašli su u susret, bukvalno su me primili, izveli
zglobni solo autobus, izveli vozače, izneli su aparat za naplatu karata, omogućili da snimamo kako to sve izgleda u autobusu, da snimamo zvukove, fotografije, objekte njihovog preduzeća, tako da je njihova kompletna firma prikazana u 3D simulaciji i zaista mogu da se zahvalim njihovom PR timu, PR službi, marketingu, što su me kontaktirali i što su sve to omogućili. Eto, pominjali ste i Beograd, vi ste učestvovali i u modelovanju beogradske ekstenzije ove igrice. Eto, možda malo više i o tome i koliko se ona razlikuje u odnosu na novosadsku. Jeste ekipi koja je pravila tadašnju beogradsku mapu, ja sam se priključio nešto kasnije, negde na polovini. Beogradska mapa sadrži svega 3 linije, jednu noćnu liniju i urađeni su samo ključni objekti, kao što su zgrada Siva, Ušće, Beogradsko i tako dalje. Daleko je, da kažem, iza po opremljenosti same mape od Novog Sada, zato što Novi Sad sadrži svaku zgradu koju vidite na ulici, ona se sadrži i u samoj video igri. I linije su dosta duže traje vožnja sama po Beogradu, ali kažem sad kvalitet izrade mape i samo uživanje mislim da je mnogo bolje na novosadskoj mapi. A da li ti beogradski autobusi mogu da se zapale kao i oni pravi u Beogradu? Mogu, nećete mi verovati. Ja ne znam da li se u Beogradu pale busevi, stvarno ne pratim njihov saobraćaj, ali u samoj video igri mogu. Znači, kada se podigne temperatura ulja, kada se zagreje motor previše, kada radi dosta u mestu, sve je to simulirano u video igri. Zaista, što se kaže, kako je na terenu, tako i u video igri preneto. U suštini, za kraj isto pitanje i kako korisnici mogu i da igraju tu igricu i da je preuzmu? Jeste, preduslov za korišćenje mape Novi Sad, pa i Beograd, preduslov je posjedovanje video igre OMSI 2. OMSI 2 se preuzima putem platforme Steam. Nakon toga sama mapa Novi Sad može se preuzeti ili na Discord kanalu OMSI Srbija ili prostom pretragom na internetu video linkova, odnosno samih direktnih linkova za preuzimanje postoji puno, tako da je lako dostupno. Za kraj još jedno pitanje, u Novom Sadu i u Beogradu često se ne plaćaju autobuske karte. Da li je u igrici obavezno da se plati karta? U igrici obavezno se plati karta, još uvek košta 65 dinara, tako da neka ljudi požure, dok još uvek nije ažurirano na cenu od 100 dinara, kao što je naplata kod vozača. Eto, hvala vam mnogo. Razgovarala sam sa Branislavom Miljkovićem, kreatora novosadske, pa i jednog od kreatora beogradske ekstenzije za igricu Omnibus Simulator 2, gde možete da se provezate 3D verzijom Novog Sada u tom digitalnom svetu. Samu igricu možete preuzeti na stream platformi, a mapa Novog Sada je besplatna, kao što ste mogli da čujete. Hvala ti, Sanja. Delo je mnogo zanimljivo. Ja verujem da ću pokušati, pošto dobro poznajem ulice Novog Sada, pa da provozam plavi Volvo.